Yes, nejejwe no kubaha ikaze muri aka kanya ngo turebere hamwe amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Congo. Turebere hamwe ari kuvugwa mu karere muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Turebera hamwe byinshi n'uburi ku mutekano, politiki na diplomasi. Munyemerere duhere ku kibuga cy'imirwano. Urugamba rwakomeje hagati ya FARDC ndetse na M23. Ubwo nivuga FARDC ariko rimwumve ko nibagiye ko ari coalition ya FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR ndetse na bari abacancuro. Ndaje mbabwire inkuru mbi cyane iciye Igikuba ku ruhande rwa coalition. Inkuru mbi cyane iri kugira amatwi ya Tshisekedi, amabera akikora tonsa. Mutese bimeze bite? Tshisekedi yahawe imbaraga zidasanzwe nabo muri Union Européenne mu buryo bumwe cyangwa buri twagiye tubigarukaho. Tubabwira ko igisirikare cye gifite imikoranire n'ingabo z'Ububirigi mu rugamba bahanganyemo na M23. Tubabwira ko igisirikare cya Congo kiri mu mikoranire n'abacancuro b'Abafaransa muri Burasirazuba bwa Congo, tubigarukaho. Tubabwira ko ahubwo hitwa Kisangani noneho ibintu bisa ngiye guhindura isura bijyanye n'amakuru y'urugamba rwategurwaga ndetse n'uburyo igisirikare cya Congo cyamaze kuba cyakira imbaraga z'Abafaransa n'Ababirigi bagomba kubafasha kurwanya M23, ndetse n'uburyo Kisangani iri gutegurwa nka tele cyangwa se hategururirwa urugamba cyangwa ni cyane urugamba rwifashijwemo drone n'indege z'intambara hejuru mu kirere kugira ngo bamenase M23 mu buryo buboroheye cyane, dore ko hasi ku butaka byari byagoranye. Ku munsi w'ejo ndetse n'amakuru yatambutse twagarutse ku buryo ibisasu byongeye guturikira hariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani cya Kisangani Bangoka International Airport. Tubabwira ko iki gitero cyagabwe na drone bikekwa ko ari za M23. Turashe turebera hamwe rero ibyangijwe cyangwa se ibyangiritse n'uburyo abacancuro b'abazungu bapfiriye kuri kino kibuga cy'indege cya Kisangani. Ni inkuru mbi cyane mu matwi ya Tshisekedi, yaciye Igikuba cyane ndetse yatangiye kwibaza niba koko urugamba yishoyemo azarushobora, bijyanye no kuba yaratanze byose akirya kimara akirengagiza ibindi bibazo igihugu gifite agashora imari mu ntambara. Turaje tubikomozeho, hanyuma turaje turebera hamwe amakuru kuvuga muri Kivu y'Amajyepfo muri access za Uvira nyuma y'uruzinduko rwa Kamomba Mwandiya Vita, ni Vice Prime Minister w'izingabo za Congo. Uyu nguyu nyuma y'uko yaramaze iminsi hari ya Uvira, ibyo yaganiriye ndaje mbabwire gatanu ku kandi, ariko turebera hamwe n'impamvu yerekeje ahitwa Ibujumbura mu Burundi nyuma y'uko avuye Uvira, bifitanye isano n'ikibazo cy'intambara iri kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Turabikomozaho, turaboneraho kurebera hamwe uko byifashe muri access za Runingu hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Congo. Byavuzwe ko barasanye humvikanye ibiturika by'amasasu. Turerera hamwe ukuri kw'aya makuru. Turagaruka muri Nokivu, turebera hamwe ari kuvuga iwalikale FARDC na Wazalendo ngo bongeye gufata agace k'ingenzi birukanyemo M23. Isoko n'ukuri turabikomozaho, tubifi muzini muzingo. Tureba hamwe imirwano hagati y'impande zombi imalemo iri kuvugwa ko yaciye Igikuba cyane kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi yo ku itariki 25 ni kuwa mbere. Urugamba rwa Ramagasa turabikomozaho. Masisi abantu 5 nibo bavuga ko bamaze kwicwa, abandi benshi bakomeretse mu gitero cya Wazalendo ku birindiro bya M23 Ikalembe. Hanyuma turebera hamwe n'andi makuru yo kuvuga muri teritwari ya Rubero ngo abarwanyi 20 ishyikirije ku bushake abo ku ruhande rwa guverinoma ngo ni ku bijyanye na gahunda ya ni PDDRCS ikasuho. Ndaje mbabwiraho gatanu ku kandi muri aya makuru, ni munyemerera rwose tukabana gatanu kuri gatanu. Hanyuma ikindi tubuza kuba tuvimuzi ni muzingo, aya ari amakuru asa naho mu by'ukuri ari ubutasi cyangwa se ari amakuru ahishuwe, nakwita ko yari ibanga cyane ariko akaba abashije kujya hanze. Birasa naho ari inyandiko ndende, ni ku mateka ya LE25. Uyu mutwe murabizi ko ari umutwe urwanya ubutegetsi bw'Igitega. Gitega ishyigikira igisirikare cya Congo birumvikana, ariko kandi bakabahanganye na M23 ndetse na twirwaneho. Bo ubwabo rero bavuga coalition y'abo bahanganye bavuga n'umutwe wa LE25. Aka kanya iyi LE25 ndaje nyubabwireho mbabwira igisa nk'amateka yashyizwe hanze ya LE25 cyane cyane imisozi ya hariya Imulenge, nuko yageze muri Kivu y'Amajyepfo, uko yakoranye na Gumino ndetse nuko yaje gushinjwa kugaba ibitero ku banyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo. Reka aya makuru tuyafi muzini muzingo gatanu kuri gatanu. Inkuru mbi cyane rero ku cyorezo cya Ebola. Aka kanya bishwe na Ebola batumbagiye, ndaje mbabwira aho bigeze. Turambuka mu by'ukuri turebera hamwe
ari kuvugwa kuri wa musirikare uwo mu ngabo za Congo byavuzwe ko yaba yarishwe umujenerali muri Wazalendo byavugaga ko ngo yishwe na AFC M23 ndetse byanatangajwe na bamwe mu bayobozi ba M23 uyu yagaragaye ari muzima ndaje mbabwira uko byaje kuba bigenda n'impamvu y'aya makuru. Trump yategetse abari mu biganiro na Iran kwitonda ngaye rero tujye kuba tuvi muziri muzingo gatanu ku kandi ni munyemerera tukabana kuva ku munota wa mbere kugira ku wanyuma muraba mukoze ibintu by'agaciro cyane nkandira subscribe cyangwa sabone uyongere umuryango mugari w'abadahwema kubana natwe unkandire like tubone ko ubikunda utange igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru ibi byose ariko inshuti muvandimwe ubikore mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Muri komenti udutima turakenewe cyane. Ikibuga cy'indege cya Bangkok International Airport Kisangani Bangkok International Airport aka kanya kiravugwaho amakuru mashya ndetse mabi cyane ku ruhande rwa Tshisekedi ndetse na coalition y'ibirumvikana. Iki kibuga cy'indege kimaze iminsi kigabweho ibitero n'igisirikare cya M23 ndetse na M23 ubwayo binyuze mu bavugizi bayo yagiye bitangaza ko ifite operation yagiye ikora muri ziriya axe za Kisangani bikavuga ko ari operations zo kurasa ku kibuga cy'indege cya Kisangani byakozwe n'abo ku ruhande rwa M23 ngo n'abakomanda bitwikirije bakagenda bagakora mission ubundi bakigarukira. Intego nyamukuru yo kugaba ibitero kuri Kisangani M23 yagiye ivuga ko ari uguca intege y'ibyo bitero bya drone ndetse n'indege bitegurirwa hariya Kisangani biza bigabwa ku banyamulenge ndetse no ku bice bito cyane M23 igenzura muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Bakavuga bati rero aho ikibazo gituruka tuzajya tukihasanga tugikubitira hareba inzega, ari nayo mpamvu yigabwa ry'igitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani nubwo bw'uko byakomeza ahitwa Ibujumbura mu Burundi kuko naho ni hamwe mu hari muhategurirwa ibitero by'indege by'umwihariko. Hanyuma aka kanya ikiri kuvugwa niki SM23 yongeye gusubyamo biravugwa ko noneho yasubyemo ariko kandi gakoresha drone. Ku mugoroba ku cyumweru ku munsi w'ejo ni Kisangani mu mujyi wa Kisangani mu ntara Chopo havuzwe ikibazo gikomeye cyane. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze twayagarutse yavugaga ko mu by'ukuri habaye ibitero bibiri ngo bya drone z'igisirikare byibase cyane iki kibuga cy'indege cya Bangkok International Airport ku munsi w'ejo masaha y'igicamunsi. Noneho bikavuga ngo izo drone zaje ziturutse ahataramenyekana ariko ngo ni ibintu byateje urujijo rwose rukomeye cyane mu baturage ndetse no mu bashinzwe umutekano. Bavuga ko igisirikare cya Congo cyabaye shocked n'ibi bitero. Byanzuwe cyangwa se byatangajwe ko bishobora kuba ari ibya AFC M23 dore ko ariko ku ruhande rwa guverinoma bavuga ko babashije kukumira ibyo bitero ndetse ngo byari bitaragira ku ntego yabyo. Bikavugwa neza ko ngo iki gitero cyahise gitera impungenge zikomeye ku mutekano hariya muri kariya gace byatumye ubuyobozi bufata icyemezo cyo guhagarika by'agateganyo indege Kisangani ndetse na Kinshasa. Ubwo birumvikana ko societe ishinzwe iby'indege za gisivile muri Congo ni CAA niyo yahise ifata icyo cyemezo ihagarika indege zose zari ziteganyije koga kuri kino kibuga cy'indege cya Kisangani cyangwa se izateganyaga kuhaguruka. Birumvikana cyane nubwo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bavuga ko iki gitero ntacyo cyagezeho kandi ko rwose cyakumiriwe mu buryo bwa gihanga, ariko hari amakuru ngewe namaze kwakira asa nateye ubwoba cyane ku ruhande rwa Tshisekedi. Murabizi ko Kisangani ni hamwe mu hantu havuzwe aburuhu rwera. Abafaransa bagaragayeyo biratangazwa, Ubufaransa butangaza ko ngari abaje mu by'ukuri gufasha igisirikare cya Congo kubona imyitozo. Yego nibyo, ariko hari n'abasirikare benshi b'Ubufaransa bari muri kiriya gice baje gufasha igisirikare cya Congo gukoresha intwaro za drone ndetse n'indege z'intambara birumvikana mu kurwanya M23. Hapfuye ababirigi bagera kuri 6. Byavugwaga ko ahanga Kisangani habarizwa ababirigi. Amakuru avuga ko bapfuye ari 6 hakomereka bagera kuri 11. Bivugwa ko rwose byakomeranye cyane abo ku ruhande rwa Tshisekedi ndetse Inkuru Tshisekedi yamuzindukiye mu matwi. Biravugwa ko abo bacancuro barasiwe ahitwa Bangkok neza hano muri Kisangani abagera kuri 11 murambabarira nibo bakomeretse. Iyo operation uburyo yateguwe n'uburyo yakozwe ntago yarabasha gusobanuka neza. Nta sasu hasi ku butaka ryigeze rigabwa, hakoreshejwe drone. Iyi Bangkok amakuru aragaragaza neza ko
cyane cyane ku muhanda route nationale nimero 4 ugana muri za Ituri. Biravugwa neza ko hacitse igikuba, bikavugwa neza ko aka kanya ikibuga cy'indege cyo cyafunzwe deja, nta ndege yava Kinshasa izigwe Kisangani, nani yava Kisangani ngo igendigwe ahitwa cyangwa se ngo yerekeze mu yandi merekezo. Ahangaha bikavugwa neza ko muri access za Bakumu umutekano wakajijwe cyane hasi ku butaka, hari gukorwa amapatrouille yadasanzwe. Birakekwa ko ngo M23 yaba yaramaze ngo kubinjirana mu buryo batazi. Bikavugwa neza ko abagera kuri 11, ndavuga ngo abo ku ruhande rw'abacancuro bakomeretse, batatu byamaze kwemezwa ko bishwe, 11 bo abangabo ngo bari kuvurirwa cyangwa se ngo bahise bajyanwa ngo ku bitaro bya Clinique Universitaire de Kisangani, hariya ni mu ntara ya Chopo. Turaza kureba ese abakorana rwa FARDC bo bahaguye ni bangahe. Biravuga ko nabo banimo ariko imibare nyawo ntabwo uratangazwa. Imunyemerere tubane hanyuma turize kurebera hamwe resulta cyangwa se kuko hakomeje gusohoka amakuru menshi kuri iki gitero cya Kisangani. M23 ikunze kwemera ko yarashe Kisangani y'ubwayo, ntabwo irabyemeza muri aya makuru cyangwa se ntabwo iragira icyo yemeza cyangwa se ngo ivuga iti nitwe twagabye igitero Kisangani. Amakuru aracyari mu urujijo, ntabwo FARDC nayo irasohora itangazo ngo yemeze ko M23 yigabyeho igitero cya drone. Ariko biragaragara ko igikuba cyacitse hano mu ntara ya Chopo. Bimaze iminsi bivugwa ko M23 hari uburyo iri gushaka gufata Kisangani bijyanye na biriya bitero byagiye bigabwa muri ziriya axe. Tumaze iminsi tubibabwiraho ko mu by'ukuri ikibuga cya Kisangani gishobora kuza kwifashishwa mu kugaba cyangwa se gishobora kuza gufatwa n'abarwanyi ba M23 bitewe n'ibiri gukorerwayo. Yes, hanyuma reka tugaruke muri teritwari ya Uvira naho. Bavandimwe ibintu byakomeye muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Uvira humvikanye intambara ikomeye cyane, ariko ni intambara bivugwa ko ije nyuma yuko ahangaha hari havuzwe icyo nakwita murabizi ko VPM cyangwa se Vice Prime Minister ushinzwe ingabo yari muri Uvira. Aka kanya ategerejwe mu Burundi, ariko ngo uri mu rwego rwo gusuzuma ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kinshasa na Bujumbura, ibishaka kuza gusiga rwose hafashwe n'izindi ngamba zo guhangana na M23 ku bufatanye bw'igihugu cy'u Burundi ndetse na Congo. Minisitiri w'intebe wungirije ushinzwe ingabo n'abahoze ku rugerero muri Congo Igikuba mu vita yari mu ruzinduko rw'umutekano mu mujyi wa Uvira kuva ku munsi w'ejo tariki 24 Gicurasi. N'uruzinduko rugamije ngo gusuzuma uko umutekano uhagaze ndetse no gukurikirana ibikorwa bya FARDC nyuma y'amezi hafi ane shyamba za M23 zikuwe muri uwo mujyi cyangwa se zikuye muri uyu mujyi. Byatangajwe rero n'ishami rishinzwe itumanaho ngo Igikuba vita uyu yajyanye n'itsinda rinini ry'abasirikare bakuru ba FARDC yageze ku cyicaro cy'ingabo zikorera muri Uvira, aho yitabiriye inama y'isesengura ry'umutekano ya Karere ka 33 region militaire. Muri iyo nama bavuga ko ngo umutekano uhagaze neza muri rusange, nubwo hari ahantu hagiye hakiri ibibazo by'umutekano. Ariko nyuma y'iyo nama ngo yanasuye ikigo cy'imfubyi cya La Charité gifasha abana benshi barimo imfubyi z'abasirikare ndetse bivuga ko ngo yabasezeranyije ubufasha bwe. Biteganyijwe kandi ko ngo asura ibice bimwe na bimwe by'imirwano ndetse akagirana ibiganiro byo gukangurira abasirikare morale n'ubutwari. Ubwo rero nyuma yo kurara bwa mbere Uvira, biravuga ko ategerejwe mu Burundi i Bujumbura, aho aza guhurira na mugenzi we ushinzwe ingabo Marie Chantal Nijimbere. Rero Uburundi buri mu bihugu mu biziko bifatanye n'igisirikare cya Congo mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya imitwe twaje intwaro ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu ngo cya Congo. N'ibiganiro hagati impande zombi rero biza kwibanda cyane ku bufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi, mu gihe akarere kagihanganye n'ibibazo by'umutekano bikomeye. Hazaba kandi ngo inama z'impuguke zigamije gusuzuma no gukomeza ubufatanye hagati y'ingabo z'u Burundi ziri gufasha FARDC ku rugamba. Ubwo rero murabizi ko nibyo ngibyo. Ubwo ibyo bibaye mu gihe Uvira havuzwe cyangwa se havugiye isasu. Bavandimwe uribaza mutese iryo sasu ryavugiye he, byagenze bitese ni M23 ndetse n'igisirikare cya Congo besuranye? Reka turebere hamwe icyo aya makuru avuga.
Uvira wazalendo boherejwe Runingu mu kavuyo k'umutekano. Aha naho ngo abaturage bakomeje guhunga ihohoterwa ndetse n'ubwicanyi by'ihuriro rya FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse n'imbonerakure. Hanyuma bikavugwa neza ko ni mu gihe uburasirazuba bwa Congo bukomeje kurangwamo umutekano muke, bukomeje kubisibaniro ry'imirwano n'umutekano muke. Amakuru aturuka mu gace ka Uvira avuga ko abarwanyi ba wazalendo bakorera mu duce twa Luvungi n'ahandi hegereye ikibaya cya Rusizi ngo batangiye kwimurirwa mu gace ka Runingu, aho bivugwa ko ariho bagiye kugenzura. Iyi gahunda yo kwimura abarwanyi yatangiye mu gitondo cyo ku cyumweru ku munsi w'ejo, aho amakuru ava mu baturage n'andi masoko yo muri ako karere avuga ko imodoka n'ibindi bikoresho bya gisirikare byakoreshejwe mu kubajyana Runingu mu rwego bivugwa ko rwose ari ugukusanya no kongera gutunganya ibikorwa by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo n'abafatanyabikorwa bayo. Mu ijoro ryo kuri uwo munsi kuva ahagana saa 2 z'ijoro abaturage bo muri Runingu batangiye kumva urusaku rw'amasasu ndetse menshi aremereye, ibintu byateje ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage bari basanzwe bafite impungenge z'umutekano wabo. Amakuru yibanze yagaragazaga ko ayo masasu yaba yaraturukaga ku barwanyi ba wazalendo bari batangiye kugera muri ako gace baturutse Luvungi n'ahandi. Hanyuma abatuye muri ako gace cyangwa se muri ibyo bice, abaturage batuye mu bice bigenzurwa n'ihuriro rigizwe na FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe ya wazalendo, FDLR ndetse n'imbonerakure bavuga ko mu by'ukuri bakomeje kubaho mu buzima bugoye burimo ubusahuzi, kwamburwa ibyabo, gufungwa binyuranyije n'amategeko ndetse n'ubwicanyi bukomeje gukorwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hari abaturage bavuga ko ibikorwa byo gusahura mu mazu ndetse n'ubucuruzi n'ubucuruzi butemewe bimaze gufata intera ndende cyane cyane mu duce twa Luvungi, Sanje ndetse no mu mujyi wa Uvira, aho bamwe bavuga ko iyo mitwe yitwaje intwaro yambura abaturage amafaranga, amatungo n'ibiribwa, mu gihe abandi bakubitwa cyangwa se bakishwa bakekwaho gukorana n'impande zitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Impamvu rero y'amasasu yumvikanye aha ngaha Runingu, ndagira mbabwize ukuri ko ntabwo ari imirwano hagati ya M23 na FARDC, nuko byagenze. Uvira niko haravugwa indi nkuru ikomeye cyane. Aha ngo hatangiye igikorwa sinzi uko ariko ngo ni igikorwa cyo kwambura intwaro wazalendo. Amakuru ava mu bice bya hariya mu kibaya cya Rusizi aravuga ko igisirikare cya Congo cyatangiye ibikorwa byo kwambura intwaro abarwanyi ba wazalendo nyuma y'amabwiriza yatanzwe ngo n'umugaba wa zone ya gatatu ya 33 murambabarira, umugaba wa zone ya 33 ya gisirikare uzwi ku mazina ya Junior Kashindi Fabien. Nkuko amakuru abivuga rero cyangwa se abyemeza, ayo mabwiriza ngo yatanzwe mu rwego rwo gukaza ibikorwa byo kugenzura imitwe yitwaje intwari ikorera muri ako gace ka Preda Rusizi cyane cyane hagati ya Luvungi na Uvira, aho abarwanyi ba wazalendo bamaze igihe bakorana bya hafi n'ingabo za Congo mu bikorwa bitandukanye. Ubwo rero mu gitondo cyo kuri uwa mbere nkuko amakuru ari gutangazwa, abaturage bo mu gace ka Runingu batangaje ko bumvikanye urusaku rw'amasasu menshi, ibintu byateje ubwoba n'impungenge mu batuye muri ako gace. Rero bijyanye n'amakuru n'ubundi twari tubabwiye haruguru. Hanyuma muri Kivu y'Amajyaruguru naho haravugwa ibintu bikomeye cyane, ngira ngo tugarukeho turebere hamwe byinshi muri rusange. Nk'ubu ngubu imirwano iri kuvugwa muri teritwari ya Masisi, aha ni muri no Kivu, imirwano hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bivugwa ko ni imirwano iri guca Igikuba ndetse ikagira n'ingaruka zikomeye ku baturage batuye muri biriya bice. Cyane cyane hano muri access za Kalembe, ni agace kari muri teritwari ya Masisi, kabayemo igitero gishya ngo cy'imitwe yitwaje intwaro mu ijoro ryo kuri iki cyumweru rikira ku wa mbere tariki 25 nkuko amakuru ava muri ako gace bivuga. Abarwanyi ba wazalendo bateye ibirindiro by'inyeshyamba za AFC M23 muri ako gace nkuko ubuhamya bw'abaturage baho bubivuga.
icyo gitero cyatangiye hagana saa 4 z'ijoro gikomeza kugeza amasaha saa 7 z'ijoro. Amasasu y'imbunda nto nini yateye ubwoba abaturage benshi bituma imiryango myinshi ihunga ingo zayo mu ijoro kugira ngo ishake umutekano. Imibare y'agateganyo iragaragaza ko abantu 5 bishwe naho abandi 9 barakomereka. Abaguye muri icyo gitero bose ni abasivile nk'uko abaturage bavuganye n'itangazamakuru babitangaje. Masisi urugamba mu bice bitandukanye rurakomeje hagati ya M23 ndetse na Wazalendo ifatanyije na FRDC. Ahitwa Imalemo naho barasanye mu gitondo cya kare rwose nka saa 10 gutyo hongeye kumvikana urugamba rukomeye. Amasasu yumvikanye muri ako gace ka Malemo yateje panike mu midugudu itandukanye irimo Minjenje, Mpeti, Kalonge na Kalembe. Abaturage benshi bafite impungenge ko imirwano ishobora gukwira mu tundi duce, dore ko amakuru yakusanyijwe aturutse ku baturage avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero ku birindiro bya M23 Imalemo nyuma y'uko mu by'ukuri hakekwaga ko AFC 23 yohereje izindi ngabo zunganira izari zisanzwe muri ako gace. Amakuru y'umutekano akavuga ko rero izo ngabo zaje gutegura ibindi bitero ku birindiro bifitwe n'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo barimo Wazalendo mu gace ka Warikare gahana imbibi na Masisi, aho kugeza ubu umubare w'abapfuye n'ibyangiritse utaramenyekana kuko imirwano iracyakomeje. Ariko ngo kukongera kubura k'umutekano muke kwabaye hashize mu by'ukuri munsi y'amasaha 24 gusa habaye ikindi gitero cyavuzwe Ikalembe muri groupement ya Bashari mu Cotton hafi ya Malema neza. Icyo gitero rero ngo cyashinjwe Wazalendo cyahitanye nibura abantu 5 ndetse gikomeretsa abandi 9 nk'uko amakuru aturuka mu baturage abivuga. Hari kandi n'ibintu byinshi by'agaciro byasahuwe muri icyo gitero cyabaye nijoro mezi menshi, cyabaye mu masaha y'ijoro. Ubwo rero mezi menshi ashize uturere twa Masisi na Warikare twakomeje kuba indiri y'imirwano hagati y'inyeshyamba za Wazalendo na FRDC n'abarwanyi ba M23. N'aka kanya urugamba ruracyari amagasa hagati y'impande zihanganye. Ni munyamerere tuve muri Masisi tugaruke iwarikare gato. Umudugudu wa Ihula uherereye muri groupement ya Kisimba n'ute twari Warikare ni muri no Kivu naho haravugwa amujyukuri ko ngo biravugwa ko hafashwe na FRDC. Mu ijoro ryo kwa gatanu ndetse rikira kwa gatandatu mwisho ryo kwa gatandatu Murambo bararishyira ku cyumweru tariki 24 habaye imirwano ikomeye hagati ya M23 ndetse na Wazalendo ifatanyije na FARDC. Biravugwa neza rero ko iyo mirwano yasize M23 yimuwe muri ako gace. Bikavugwa neza ko nkuko byatangajwe n'inzego z'umutekano n'abayobozi gakondo, imirwano yatangiye nyuma y'igitero abarwanyi ba M23 bari bagabye ku birindiro by'ingabo za leta nabo ngo bafatanyije biri ahitwa ngo ni Kibunanwa ndetse na Rungoma. Ni nyuma abasirikare ba leta rero ngo baje kubasha gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 babageza ahitwa Ihura, aho baje kuhirukanwa burundu mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo. Imibare y'agateganyo igaragaza ko abasivile babiri bishwe muri iyo mirwano. Hari kandi abasivile cyangwa se abaturage benshi bahungiye Ikalembe ndetse no mashyamba ari hafi aho kugira ngo bahunge ibyo bikorwa by'urugomo. Biravugwa ko rero inyeshyamba za M23 ngo zasubiye inyuma zerekeza Ikalembe na Kalonge, aha ni muri teritwari ya Masisi. Umunsi w'ejo ku cyumweru masaha bumaze gucya havuzwe ituze ridasubitse. Ihura rero ikaba yagenzuwe cyangwa se kugenzurwa akakanya n'igisirikare cya Congo. Ese koko iyi Ihura iri mu biganza bya FARDC ni ku bushake bwa M23 cyangwa se yatsinzwe cyangwa ni ya reprise strategique ikunze gukoresha? Ni ikibazwa rero aka kanya dukomeje kugenda dukurikirana impamvu y'ibi byose biri kugenda bivugwa cyane cyane kwitakaza ry'uduce ku ruhande rwa M23.